Murakaze inshuti bavandimwe kugira ngo tuganire aya masaha. Reka mbanze mbaramutse inshuti zacu abakomeje gukora subscribe za ku rubuga rwa Pastor John Munyakuri Kaburuburu, kugira ngo mukomeze mudukurikirane. N'abakomeje gukora share comment turabashimira cyane. Nawe utarayikora ngwino uyikore kugira ngo dukomeze tubane mu bintu byiza cyane. Tuvuga ijambo ry'Imana, duvuga amakuru amwe nandi adufasha, makuru meza atari amakuru mabi, adufasha kugira ngo turebe ukuntu twashobora kwiteza imbere muri ino si, cyane cyane mu bintu by'umwuka. Hanyuma ndagira ngo tuganire ku magambo atatu inshuti zanje cyangwa se abavandimwe badukurikirana batwandikiye. Hanyuma nawe umanuke muri comment udusangize icyo ushaka ko tuzaganira, tuzakikugezaho vuba kandi byihuse cyane. Abadukurikirana bampajije ibibazo bine, ariko turaza kuganira bitatu. Nawe uri muri Afrika ndaza kukubaza icya kane uze kukisubiza. Ijambo rya mbere barambajije ngo ese kubera ko abantu bagera hanze bagahinduka, abantu bose bari hanze y'umugabane wa Afrika hanyuma bagahinduka, ico kintu ni kihe kibazo kibitera? Ijambo rigira kabiri barambajije ngo ese abantu bari hanze mwibuka iwanyu, mwibuka ko namwe mwabaye muri Afrika, mwibuka ko mwabaye muri bino bihugu by'iwacu. Ijambo rigira gatatu barambajije ngo ese hanze ni heza kwifuzwa n'uwari we wese kugira ngo tuharanire cyane kugira ngo tuzajeyo, cyangwa mwifuza kuzagaruka muri Afrika kugira ngo naho nimba hanze atari heza cyane cyangwa ari habi, dukomeze turebe ukuntu twiyubakira iwacu, duhore mu bihugu byacu. Ijambo rigira kane bambajije ngo ese niki kintu munenga abanyafrika cyangwa se abasigaye muri Afrika, niki mubanenge? Ijambo rigira kane niryo wowe uje kunsubiza muri comment, uravuga ngo ese niki mushima abantu bari hanze, bari ku mugabane wundi utari umugabane wacu wa Afrika. Reka manze mbifurize gukomeza kugira Noheli nziza, kugira ngo mukomeze munogerwe na Noheli yacu nziza. Ari mvuze ngo isi yaraduhinduriye, iduheza Noheli y'umwana, twumva ko ari umwana, ari ukurya, ari ukwambara neza, ari ugusohoka neza. Mu Kristo ntabwo ari aho ngaho Noheli yacu iba. Noheli yacu twavukishije umwami. Noheli ni umwami wacu Yesu Kristo, ntabwo ari umwana, ni umwami ushobora gutegeka mu rugo rwawe, ushobora gutegeka iwawe, ushobora gutegeka mind zawe. Ni umwami wacu, ntabwo ari umwana muto wavutse. Yesu Kristo ni umwami wacu, n'intare yo mu muryango wa Yuda. Ababaye tubahaye mpore abari mu bihugu byacu cyane, mu bwoko bwacu cyangwa se mu gihugu cyacu cya Kongo. Dufite ibibazo byinshi bikomeje kuba. N'ubu nyine iwacu hari intambara, ariko isi katurebera. Ubu nyine turi mu isi igoye, aho umuntu apfa, aho abantu bapfa, aho ubwoko bumwe burengana, ariko isi kabirebera bikagira business. Ariko mu by'ukuri iwacu bameze nabi, iwacu hari intambara, iwacu bica ababyeyi batoya, abana b'abakobwa bato, abana bato bari bafite amajambere y'ejo, bobaye abayobozi b'ejo, b'inzirakarengane, bari iwabo, bari ku isambu yabo, bari mu byabo, barya ibyabo bakanabica. Abashoboye muhaguruke tuvugire ubwoko bwacu, muhaguruke. Nta bandi bazadutabara, nta bandi bazatureba, nta bandi bazatuvugira usibye wowe umunyamurenge, usibye nawe inshuti y'umunyamurenge, nawe ukunda umuntu, nawe ufite kugira ngo umuntu yongere abeho, agira agaciro mu gihugu ciwe, agire kubaho kuko abandi bose babayeho. Kuko titwaje mu isi, isi ntawe twayisanzemo, isi ni yacu twese. Isi si y'ubutaka bw'umuntu umwe, tuzapfa twese tuyisige. Ariko kandi umuntu uri iwabo ntabwo wamwica uko ushaka ngo abandi bakurebere baceceke. Imana izadutabara, ariko kandi natwe duhaguruke. Uko umuntu wese ashoboye, usenga asenge, uwikorera ibuye yikorera ibuye, utanga atange, inzira zose wacamo kugira ngo iwacu abashe kugira umutekano. Ariko dusabe n'Imana iduzaduheza amahoro arambye kugira ngo iwacu hongere hamere neza. Narivuze ngo abantu bari ruguru iwacu mu Minembwe, Ndondo, kiriya cyose cy'Imurenge, mukomeze mwihanganira ibihe bitoroshe murimo,
mu by'ukuri biduhagarikishije umutima. Turi kumwe mu bibazo nubwo tutari kumwe kuri tele, ariko mukomeze mwihangane. Ababaye bari mu bindi bihugu nabo mwihangane, abamerewe neza nabo no kubishima Imana. Reka twinjire mu ijambo tuganire kuri aya magambo atatu inshuti zambajije cyangwa se abadukurikirana ku rubuga rwa YouTube batubajije. Ikibazo cya mbere kiragira ngo kubera iki abantu bagera hanze bagahinduka. Reka tubasobanurire impamvu abantu bagera hanze bagahinduka. Hanze tuvuga ni hanze y'umugabane wacu wa Afurika. Umuntu uri hanze y'umugabane wa Afurika niwe dushaka kuvuga ngo ese kubera iki wageze muri Amerika urahinduka. Ico nico kibazo bakubajije, wowe uri muri Amerika, wowe uri hano muri Canada, kubera iki wageze muri Canada urahinduka. Wewe uri mu Buraya, mu Bwongereza, mu Faransa, muri biriya bihugu bya Europe, biriya bihugu bya Scandinavia, Europe yose, kubera iki wageze mu Budage, Germany urahinduka. Australia n'ibindi byose warahageze urahinduka. Niko abanyafrika bambwiye ngo ese kubera iki wahageze urahinduka. Reka dusubize bano bantu. Abantu bari hanze ntabwo bahindutse. In short, ntabwo bahindutse. Abantu bari hanze bakomezanye wa mutima wabo bavanye muri Afurika. Uwarezwe neza yakomeje indero nziza, uwarezwe nabi yakomeje indero yiwe. Ariko usibye Imana izihindura abantu. Ariko abantu bagiye hanze, umuntu uri muri Amerika, umuntu uri hano muri Canada, umuntu uri mu Buraya ntabwo yahindutse. Umuntu yakomeje wa mutima wiwe. Bifira he rero kugira ngo umuntu akwandikire message 5 wewe ntusubize, hanyuma wewe ugasubiza mu ijambo rimwe cyangwa se rigufi. Kubera iki? Umunyafrika ashaka ngo muganire amakuru maremare, uri hanze nawe akamusubiza amakuru magufi akavuga ngo yarahindutse. Umuntu uri hanze ntabwo bahindutse. Muri Afurika muraturusha ikintu kimwe, muraturusha umwanya. Ndakeka ko amasaha yo muri Afurika wenda yaza yitonda kurusha amasaha ari hano hanze. Abanyafrika bagira umwanya muremure uhagije, bagira umwanya w'amasaha y'ibintu byinshi. Hano hanze naho ino mu bihugu by'abazungu nabyo bakagira umwanya mugufi, kandi ibintu byabo byose birabaze. Iyo wishe segonda 5 ahantu ukabona gatindana n'umuntu amasaha 2, amasaha ni menshi, isegonda 20 uba wishe ibintu byinshi cyane kubirekipere bize gufata umwanya. Iyi ni systeme yubakitse n'abazungu bamaze kwiyubaka, baravuga ngo umwanya ni amasaha. Time is money. Nukuvuga ngo umwanya na amafaranga. Iyo utakaje umwanya uzumenya ko wahombye, nushaka wihanagura uvuge ngo nahombye uyu munsi kubera ko ico nacuruje cashize nagihombye. Umwanya rero wa Afurika ibo bagira umwanya uhagije wo kuvuga amakuru menshi, wo kuganira amasaha menshi, wo kuvuga ngo mutere story. Hano hanze ibya story byararangiye. Nukuvuga ngo iyo umuntu agwaye amasegonda 30, umuntu aguhaye iminota 30, umuntu aguhaye isaha imwe, ibihagije cyane kubera ko abafite ibindi bintu agiye gukora kugira ngo aze kutica umwanya wiwe. Ico nico jambo rya mbere muza mumenya ko abantu bari hanze batahindutse nabusa. Abantu bari hanze bahinduwe n'amasaha. Dufite amasaha atandukanye namwe, dufite ibikorwa bitandukanye namwe, ugasanga akazi hano karihuta cyane, nawe ugashaka ngo muganire. Wowe urabyutse, umuntu ahaniwe urakeye yagiye mu kazi, ukagira ngo ubwo wowe ubyutse ngo reka umuhamagare umufatishe, ugasanga nawe ari busy ari mu kazi. Yaza kuva mu kazi akava mu kazi arushe, wowe wava mu kazi ukava mu kazi kugira ngo uryame ijoro ryose. Hano baryama amasaha makeya, wowe ukagira ngo urugo ari ijoro ngo afite umwanya. Iwe afite umwanya wo kugira ngo akore n'ibindi byiwe byo mu rugo n'ibindi, aorganize gahunda ziwe, abiga bige online, ugasanga nawe ari busy cyane na joro kugira ngo wewe ukavuga ngo ampa mwanya mutoya ntituganira. Abantu bari hanze ntibahindutse, ahubwo na amasaha yahindutse. Muzamenyera iyo systeme kugira ngo iyo ubonye umuntu akuvugishije iminota 20 cyangwa 20 cyangwa 10 uzuvuga ngo urakoze cyane. Ijambo rigira kabiri bambajije baramuza ngo saba ari hanze bibuka iwabo. Iki kibazo kiroroshe gusubiza kubera ko umuntu wese ari proud yo kuva ko afite iwabo kavukire. Nubwo turi muri bino bigo by'abazungu ariko bazakubaza ngo si wanyu kavukire ni kihe gihugu.
ukavuga ngo ndi umunyarwanda, ndi umurundi, ndi umukongomani, ndi umunyakenya, ndi umugande, ukaba proud yo kuvuga ngo iwacu ni hano hantu, ni umunyafurika. Twibuka iwacu, abantu bari hanze bibuka iwabo 100% pe, bibuka iwabo, batekereza iwabo, ikimenyimenyi n'ikimenyetso nuko mukivugana. Ariko umunsi bato bavugisha, umunsi bato batekereza, uwo munsi no muvuga ngo ntibibuka iwabo. Ariko abantu bari hanze baracibuka iwabo, ntabwo bagiye ngo bibagirwe iwabo. Hano hanze si iwacu, hanze Canada, Amerika ntabwo ari iwacu, bino bihugu by'abazungu n'iby'abazungu, ariko iwacu kavukire turacahibuka cyane. Ijambo rigira gatatu barambaje ngo se niki mugaye abanyafurika. Iki kintu cyareka kivuke, ikintu tugaye abanyafurika cyane kurusha ibindi ni ukutanyurwa. Abanyafurika ni ukutanyurwa. Abanyafurika muravugana akakubwira ngo afite ibibazo runaka, ko tuvuga ibintu by'ifaranga mukagira ngo ni ukuzimana. Si ukuzimana, ari ibintu bibiri tunenga abanyafurika cyane. Ijambo rya mbere, wumva ko umuntu ageze hanze wowe ugomba kuba boss we akaba umukozi wawe, ukavuga ngo azagukorera kimwe cyose kibaho mu buzima. Uko nukwibesha. Nimba wari usanzwe ukora kora, agukubitiremo muri bwa bushobozi cya kintu kikibazo kikuremerereye. Ariko kwa muvuga ngo naka yagiye hanze, umugabo yagiye hanze, umugore yagiye hanze, murumuna wanje yagiye hanze, muyomba yagiye hanze, data wacu yagiye hanze, ngo uraryama, ngo akwishurira inzu, akugaburire, akusomeshereza abana, agukorere kimwe cyose, ngo nizo nshingano ziwe. Hanze ntabwo batora ifaranga, hanze bakorera ifaranga. Akazi kose wokora hanze urakora, akantu kose ushobora kubona ifaranga kava mu kazi. Nta by'ubusa bihaba, ntibatora amafaranga, leta ntiziheza abantu amafaranga. Hano hanze bagira akazi nk'aka ko muri Afurika. Dutandukanye guhembwa amafaranga menshi gusa, ariko kandi amafaranga tubona hano nawe niyo ubona aho ngaho, byose ni amafaranga. Icyo tubagaya ni kimwe, ni ukuvuga ngo nimba amenye ngo naka yagiye hanze, ngo wowe ugenda uryame uvuge ngo arabikora byose. Uko ni ukwibesha bikomeye. Icyo nicyo kintu cya mbere tubanenga. Haguruka ukorere ifaranga ahuri muri Afurika, ukorere ifaranga, ntuzabona uburyo ugera hano. Naho n'ubundi uzakorera sine niza faranga uzakorera nazo wongere uzikorera. Ariko ntukaryame uvuge ngo uri hanze ngo washobora kundeba. Ijambo rigira kabiri tubanenga ni ukutanyurwa nuko umuntu aba yaguhaye. Muvandimwe akisacrifice wakaguhaza amafaranga ye, hanyuma wowe ukavuga ngo aya mafaranga ngo ni make, ukamuha igiciro ngo nohereza amafaranga $200. $200 hanze iwe ku isaha akorera $20, wowe ukamusaba $200. Karikira amasaha yaba yakoze kugira ngo ahembwe iyo $200 wowe ubuvuze mu minota zera bakohereje. Ngo anohereza $100, yakohereza 50, ukavuga ngo ayo mafaranga ni make, ni make ya paraporo ya yahi. Muza munyurwa nayo baguhaye, uzuvuga ngo bampaye 20, nari irya saha yahembwe 20, 30, 40 yahembwe ku isaha, arayikoramo wowe woyikoramo iminsi 2, kubera ko arakora akazi k'umuzungu ahagaraze aticara. Irya saha bayibizaza nk'umusaruro. Niko nababwiye ngo ibo nta saha bagira, nta munota n'umwe ushobora kwicara kugira ngo iyo uhakora urahagarara amasaha yose wavuze ko uzakora akazi. Ijambo rigira kane tuza kuganiraho ni ukuvuga ngo niki munenga abari hanze. Namwe muje muri comment mbwira ico munenga abantu bari hanze, ico badakora. Twaneza abanyafurika kubera ko mutanyurwa, twaneza abanyafurika kubera ko mudusaba kuganira umwanya muremure, tuza tuba short mu magambo, uja ku ntego gusa y'ijambo ushatse kumubwira. Ariko amakuru menshi cyane tuba tugerageza, tuba turushe, tuba dufite umwanya udahagije cyane, tuba dufite umwanya mugufi. Ariya makuru yose gatorero karashize, dutekereze ibiduteza imbere, dutekereze ibyo dushobora gukora, tuzaze umusaruro. Murakoze, mugira ibihe byiza. Dukomeje kubifuriza ibihe byiza bya Noheli no gutegura umwaka musha wa 2025 kugira ngo twese uzatubere umwaka mwiza.